Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kinong ak ya ka Phlim khun klem kpa hagjinglam I Sherilin khongwar kum kapuran lam khmat but Welborn minsong kumuting shop lam khmat ringkat kiba aklang kilalet ajin kersha ne ka Phlim Borsing kabadang pen ha State Central Library Shillong kabadai mendagasngi ka khatway tarik jeliu arjar arpu hendriu kini kiting shop but puran kila pen pau bakim pat dapet ya ka Phlim namar ka jing internet namar kandai ka Phlim kasi beningkong benlong kum ka Phlim Hindi Nagaliang ka Sherilin bat Welborn kiloong balada ki Peit ba kilawan Peit ya ka Phlim Borsing kinom babe namar kalong ka ba itana ka Phlim khun khalam kpa ka de ka Phlim khasi ban sami ino shan hagi cinema hagani gasngi lawan Peit lang ya ka Phlim de uba commander shangplyang ba lansias emle bat ba mebon lingdo ba ngakayu ila di namar balai lanu ngar ngolong tay ani orang bakum gini gi cai film dah bagi yang perform perfect gini film Pipat pisau kumno apa kan long shot tau bang pahe na Kedai ko apa shan di pahe. yang bagay di shot mo pihak kum hanya film kun pa alam pahe am ngar kumu kun cempa Itu dah sampai ke mana balik pun kamu kepamangan ini. tinggal ada pan ring dul baro sasaban release mo teknik ni perlu baru deh bawan lang jadi film baro kideki perlu kibai simentalang ha film kun cempa ke sim triulang iru kililang aman gimana beringi tu mo kayak gaji kerpat yang film ba nama film kala tak bahana Oh, gaji tu part keleng jual. Wan bakin pe kan ke film kinum babi deru kasih ru kala das ba ko mo yang babi tu menen lalak macam flight. Kepas ha kinum babi resi shala ada picit tiket bat bat ne badan ram kinum babi kinum regret. tak mana boleh sebut Agak jumpa juga dengan ke film de kabala alom perfect satu. Natarai kumni de mlap di bandiang kan film. tama Wala kataru endai ban suya tu hanangi te kenum ketigi ke museum jung ba kabha bakin dawan hanne te kin wan ban kesan lem kamtam kasih jungi. film kiwalang ne film Oh ni wan nak ni ke film juga aku tempat la produce tu. Section simli. iya pipat biru pihak film kum na kum na kan film Ngati ngamla syukur ng batay na mereka long ka best bah. But nga kaparik ba bro bagi man man hi lagi jong kaman bagi ni Christian ni kani film kalau ka best kam na ka best. Ngilong iwan lang nagi juga tim dan section simli. biru film mah saya film Dan pentala. biru film lang am pion film ra kalau kum no kalau kum no ka film Borsing tama to Nanti lawan PII actress. Abas baik tu. And then ingat ko ong I feel back director iki Kevin. Dah skill siya ni actor ko. Ide childhood friend jema. Ai tu bai ing ni sila kai basketball but im swam ni sila marestam. Filaman guess ide ai. Banshan the reporter, news reporter. He's really good at it. Aku aban I thumbs up. tapi pipat kayak gijing ijing film Borsing baru angap Ay nga sa kalong similar but ka South Indian movies. Perfect. tama tapi pipat kayak gijing i Aro tay jo kalong may kung film South kalong Bollywood type untuk kalong ta boleh sebut selama kau pi bani kemat papetar pi wan hang ne dak group ne pi wan Miwan ane minta wan pe jene film Borsing miwan aga group ki baya film lang jong gene film kun tham pa bala direct dari ba section singli te basngi sha ini ka film kalau ko internet do kata-kata hajing jong ngalawan ong ngan kum no perfect nang batasyo hajing jong agi ikup ka film South Indian kalau ada internet syabat ngada sukemen mangani iba giperlok baya film lang bat nga itu itaw ba kumi ba David kumi ba Tanbor udah nanti film bat I way na ibang iba sibata lang ba film jogi iba ba itu iba one bet simple tu kada internet siya ka action jogi kana film siya ko along ba internet do kata kada ya weru giperlok Anong singap tangi kay ibang ingi ito dan wan saki ang siyo mi pina pedang kira nasi kan ne kada ko way na pedang iba best tam tangi da isipat pi kum no na film Kumba ong Sherilin di
Babisem dan ruem dawan pek kini ke film ni ka jingkon ke mensir ke sejak boong paheru na kani ke film si dapat juga perjudan bukan ke jat Aduh, ke fighting scene. Aduh, fighting scene Kum ki Bollywood kita. Beri Komedi ngap dan- bentar lah kata tu. One day tak ngah hope pak ni bentar kan ni. Lawan pet kena babi ni film. Lana. Haka fighting scene, haka comedy, haka action. Sampai i saki lak mata dia mah. Perfect deh. Boleh. Pisah aku hak film. Agang na aktor na. Hati si Agang. Kamu ke film masa miru, full pa, direct di ba section sini. Telefon pet kan Islam Shui, Lada bring lu ke bro. Kapa staff tak dubbing hing, dak. Tak kita hi kan. Boleh pun ka. Kenapa kan kau film dah? Oi. First time kena kasih kena orang. Tama. Ka. Tapi pat kita beri ha. Ta. Film kalau kena film. film te ka long ke best bahas ko pala nak syukur bertai dia saya wan pi sawan seki dali jogi kemat Piro saya film piro. hanya para tidak saya Ta. Tapi pat ka ejing pi. Italat film. Benar. Empat tu i guna film. Empat tak borsing. Daerah di Eros. Tintahi. Piro kalau niat. Unexpected. ngamla ju pun bertai mo kajing internet ni ke film ta ngamla ju pun bertai sa wan seki di sia Sakit wah. ni internet plat Ta, mata sapi ka ejing pi dah film. Pasal muat baik film tam kalau tenat bat nong pak syuk ban kod ban kod nak ro. Tangan tay. Ang utama ta. Sapi ka ejing pi. Kena film borsing te kalau ba internet syaki. Ada kon pe kimbabe de. Tang tahi syuk. Ta, sapi ka ejing. Dapat kalau film borsing, film kasi, nabarok film kasi kalau best time makai, maksudnya nabar orang pay ka film borsing, ang pasyo berkebut, bawan biang secisen, ang pay ka, nakapat egi pagba, ini bro bakin kersanam nak film, nama kiba, kau nak film, kiba director nak kiba lah ini, nang bakin kiu, sekeman, di ayam semblang yang ngiru, baka Iba punya ini ke film kena bikin nang kiu sejerong ngap kepada di pajba wan pelang wan sekilang nak mat juki bikin internet lapis sistem Ejing pi mata ya film borsing. Ti nakalian ngajong ai ngalapi kena film but ngai sya ngada suhun ba ngai kena film gambabi ba ngawati kena film but ngada ai jiro sya ya kiki bala shoot bala direct kena film but di tang mga baru ibon pi kena film tidak semuhun bagi dairo bagi film kalau sya ba itnat nadu ka shoot ka acting editing kalau sya ka penhun ba ka pensmo tenat ingi kena pi kena film Nakatahi boleh cuba. te nakalian jong ai nga kepat di pai ba ba kimbampat wan pe jika film nga kepat di pai ba jong ka ringkasi hi berapa wei subhaban wan ban pe jika film lada kiban pe jika film pinam babe nama ba ka ai sibun ki jemut bat ka jik bat ka deta ka jemut bat ka kumpe jong pi ka film smohon kumba desu bagi pe film kasi dalam bagi pe film South na film Bollywood di kipai ba subhaban wan lam ban kesan ni kan film da jiwan ka jungpi kadang la shu ban ai ka jing kesan ni no film ban kadang la shu ban dang khamle bha na ka bi post ko ban ngakit bok ni kan film Borsing ba hati ni kisi ban wan kadang la sha ban kipai ba kadang wan ban pe ni film ban ngatunan ba kan film dalam kebehet ban ngatunan ban kipai ba kis dang wan ban pe ban kesan ni kan film